sibai ule life hack mizo channel a hian mason na inko hu na video sang sang te da thinania ila subscribe lo ni chuan milo subscribe ve ngei don nia mobile phone hi kan naw pangte tan hian kan fa tan hian hi mem ti tun tramai hianin kan en ho do na ngai dan tam takom theya tun lai khovel chang kana nen kan naw pangte hi in herre mangai ti te oma adike adik lawe ti thei anilawa engpo ni sela in soidon te ang Naupang hi kumnga kumruk ani thleng hian an thloka masona chak tak a thleng ani an thil ton te hi an man zung sung thiama chu wang chunin adil po hian dil chut em thinani machine nun pang ngaya chuan hemikum ang rual thleng hi chuanin an mi mu te an thil khwe tang te an thil ti atang shim atang khanin an experience tang khanin thil an zirani an mun fan te chutiangin kha development petu ten ni ti khakan shet apoi mo le ni mase mobile phone na hun an man tamlu tuk chunin khatiang an chet na tur ang chi dal khopat hun an man kha chunin an development na satakin ati chuan op thei do ni ti kha achiang sa ani mobile phone khoi tamlu tuk awanga naupanga har satna om thei te hi in saidon te ang pakhatna chunin amut hun bi le body clock a boy thei mobile phone engai hianin blue light oma blue light ron pechok ani mobile phone eng hianin hei hianin hormone poimo tak mai kan taksa in pechok trin melatonin na tho chu ti buaya ati tlem the ni chu chuanin taksa in mutle tho hun cycle lo nei to sa kha ati buai theya chu mai pelama chuanin zan lama an en na sa ni chuanin an mut tuile tuilo thlengin chu chuanin a hong thei bok ani tin muthi taksa thannan khana poimo emani ti nule para chon kan chiang ome chu wang chuanin mut tam kha anma mo shim ani panhina hianin tong thiam na konga har satna siam thei thlat mai pediatric academic societies meeting sang ne le som pasari mei kha ne ya khanin research paper present ania chuta tarlan chu electronic device te mobile TV computers khoi tamlutuk chutenga hun mang tamlutuk chunin tong thiam chungchang har satna an nei thin ti tarlan ni tin zirchiana chunin minute somthum chung electronic gadget ma hun an man hian tong thiam na konga an ma son na za samli le pakwa zelin atitla hiam thei ti mu chuani bokani tin no pang tong klem lutuk te tong thiam har po hi heng electronic device kan ti ho hun an man tam wang ni tarlan ani bok ani chuwang chunin nu le pa te po film khurdan tok chin tok kan thiam kha poimo don le ni ti kha no pang te lama phei chunin a poimo ani pathumna chuan no pang nung changa har satna siam theya tin anril rupek thei dan chin te po ti boy thei ni ti kan thria da poimo le Canada research work pakhat chuan naupang ni khata dakar ni ayatam electronic device khoi thin da chuan real resorbing theina attention span kan tiang chi kha anril rupek thei hun chung ati claim a tin ADHD antia hai hi naupang attention pethelo ma se har mmc hetiang mi hian om thina ni chu tiang chu athen thei bokani naupang nat na chikhat ani chu kan film khurapoi mo ani tin naupangin until en chu an age level an kum level tana siam ani lo chuanin an nung chang le an taksa an ru masona har satna kong tam takin asiam bok ani ti tarlan ni palina digital device hun an man tamlutuk chuan taksa zoi na chet na an nei tlem no pangtan chuan taksa chet le zoi hi an physical development le skills development tan poimo ani ti kan ria mobile phone le digital device dang an khoi na satu chuanin heng hetiang nga chet na tur hun tha kha an nei thei talo thiani an taksa ma son na satakin ati chuan op pha theiani tin
taksa in soi na nei tlema wangin obesity thau lama harsat na naupang thau tak mai khating obesity kha andei ma bi bok ani digital device te hi a addict thayam ti soileng digital device in hong thalo anei zinga poim ber mai chu research an zir chua chuanin naupanga kokenin effect anei ang tho hianin thluak a effect thei nia tarlan ani tlat mai digital device khoi hianin taksa in chemical chikhat dopamine nuam ti na dopamine apek chua chu atipung vak mai zela hei hianin ti le zel do na athlen ani ti hi scientifically ya hu chuani a chutini chuanin digital device te hi addict thei ani ti kha chiang ani ti chuan engtia reinge naupang te hian mobile device khoinan electronic gadget khoinan hunan manang engtiang reinge him ti hi insedon leng American Academy of Pediatrics sinazir chian na chuanin hetiang hi naupang ten digital device an khoi him chin nia ngai ani naupang kung khat le achan ve nuai lampang hau hi chuanin heng digital device kan ti hau hi khoi lo shim sela ti ani amaro chu video call te video chatting kan ting chi te ro hi chu an thiamang to ka chunin poilo ngai ani bok achan chu until zirve na chikhat khani wangin naupang kum khatle achan vele kum ni inkar te hianin nu le pa te suaina en puin hoya program tha en chu poilo tura ngai ani boka hun rei tak man ero chu ti lo turani tin kum ni le kum nga inkar te tan hian nu le pa ti en pui thewin nikhata tarkar khachung hun man po poilo anga ngai ani bokani kum nga chunglam hi reporta tarlan ani lem lo na in nu le pa ten mani chela thret na manga thiam taka kan fate kan controller management kan ti apoimo hle mai ti recommendation an siam bok ani video danga engdeinge kan fate chu heng atang hianin kan control anga management kan siam sakang ti te hengina negative effect le positive effect anei dan te kan clear ho le don nia life hack mizo channel hian mason na inko hu na video sang te da thilania ila subscribe lo ni chuan ilo subscribe ve ngei don nia